рӯзи саиди ҷумъа муборак ба ҳамаи шумо бинандагони азиз. Бароятон осудагӣ ва барори кору орзумандам ва ташаккур мегӯям ки пайваста бо мо ҳастед. Соат бо вақти Прага 10, бо вақти Москав 12 ва душанбе бошад 14 аст. Дар соате ки ҳама рӯза ман Шаҳлои Гулхоҷа бароятон хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро тақдим мекунам. Субҳи ҷумъаро сокинони аксари манотиқи Тоҷикистон бо ҳавои сарду барфрезии сахт пешвоз гирифтанд. Ин барфборӣ ҳамроҳ бо шамоли шадид боиси қатъ шудани ноқилҳои барқ дар бархи минтақаҳо шуд ва равоии сокинону васоити нақлиётро мушкилтар кард. Бино ба маълумоти Маркази ҳавошиносии Тоҷикистон, бориши барф ба сурати умумӣ дар тӯли имрӯз дар Душанбе ва минтақаҳои дигари кишвар идома хоҳад дошт. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон дар чанд рӯзи ахир аз барфрезии сахт ва то 10-15 дараҷа сард шудани ҳаво дар рӯзҳои 22 ва 23 январ хабар дода буд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда бо такя ба Маркази ҳавошиносии Тоҷикистон гуфт ки бинобар вуруди ҳавои сернами баҳри Миёназамин ва ҳавои сард аз самти Аврупои Русия дар бархе аз минтақаҳои кишвар шамоли шадид мешавад ва имкони шикастани дарахтону кандани симҳои барқ вуҷуд дорад. ин кумита аз мардум хоста буд ки қоидаҳои бехатариро риоя кунанд ва низ ба ронандаҳо маслиҳат дод ки дар сурати яхбандӣ ва ҳавои пурборишу сард аз сафарҳои безарурат даст кашанд. дар ҳамин ҳол масъулони ширкати АРС мегӯянд ки бо вуҷуди барфбории шадид шоҳрои Душанбе чаноқ боз буда ба ҷуз мошинҳои боркаш васоити дигари нақлиётӣ метавонанд дар ин масир ҳаракат кунанд. Сардиҳои ахир дар ҳолест ки ҳамакнун дар Тоҷикистон расман лимити барқ ҷорист ва аҳолии рӯстонишин бо маҳдудият барқ мегиранд ва ин маҳдудият аз шаби 5 январ оғоз шуд ва санаи хатми он маълум нест. мақомоти ширкати барқи тоҷик қаблан гуфта буданд ки зиёд гардидани сатҳи об дар маҷрӯи дарёи Вахш ва захираи оби обанбори Норак метавонад боиси бекор шудани лимит гардад. вазорати нақлиёти Тоҷикистон ва ширкати эронии Фаро барои такмили нақби истиқлол ба тавофуқ расиданд. рӯзи 20 январ вазири нақлиёт Азим Иброҳим дар маросими имзои қарордод изҳори умедворӣ кард ки корҳои лоиҳаи дуввуми нақб то ҷашни 30-умин солгарди истиқлоли Тоҷикистон ба анҷом хоҳад расид. ин тарҳ насби дурбинҳои назоратӣ, системаҳои зидди сӯхтор, равшанидиҳӣ ва ҳавокаширо дар назар дорад. қаблан хабар дода шуда буд ки барои такмили нақби мошингард бо 11 миллион доллари иловагӣ ҷудо карда мешавад ки ин маблағ ба таври 50% байни ду кишвар тақсим мегардад. нақби истиқлолро ки маркази Тоҷикистонро бо шимоли он мепайвандад, соли 2003 Эрон бо харҷи беш аз 60 миллион доллар ва дар муддати 3 сол сохт, аммо нақби мазкур солҳои тӯлонӣ як роҳи торику хатарнок ва ноҳамвор барои нақлиёт буд ва баъд аз тармиму таҷдиди тӯлонӣ дар соли 2011 роҳашро ҳамвор ва обашро хушк карданд, вале ин нақби муҳим ҳанӯз ҳам системаи ҳавокашии муносиб ва рӯшноӣ надорад. шаҳрдории Душанбе дастур додааст ки то охири соли ҷорӣ дар пойтахт ярмаркаҳои ҳаррӯзаи фурӯши маҳсулоти маводи ғизоӣ бо нархи нисбатан арзон ташкил карда шавад. қарор дар ин замина рӯзи 21 январ имзо шудааст. ярмаркаҳои доим амалкунанда дар якҷоягӣ бо вазорати кишоварзӣ ва деҳқонони вилоятҳои Соғду Хатон ва тобеи марказ дар маҳаллаҳои сераҳолии Душанбе ташкил карда мешавад. ба ниҳодҳои дахлдор супорӣ шудааст ки ба сифат ва нархи маҳсулот дар ярмаркаҳо диққати ҷиддӣ бидиҳанд. ҳамчунин дастур дода шудааст ки дар арафаи ҷашнҳо дар ҳамаи бозорҳои калони Душанбе ярмаркаҳои муваққатии фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ роҳандозӣ шавад. ин супориш дар ҳоле дода шудааст ки як соли ахир нархҳои маводи хӯрокворӣ дар бозорҳои Тоҷикистон ба таври кам собиқа боло рафтааст. барои мисол дар баробари афзоиши ҳаҷми истеҳсоли гӯшту тухм дар соли 2020 нархи ин маҳсулот низ баланд шудааст. тибқи маълумоти вазорати кишоварзӣ дар соли гузашта истеҳсоли гӯшти морғ беш аз 30 000 тонна будааст ки дар қиёс ба соли 2019 ҳудуди 2% бештар аст. дар маҷмӯъ истеҳсоли гӯшти чорвои калон ва хурд дар ин давра ҳудуди 270 000 тонна ҳисоб шудааст ки дар нисбати як соли пеш 5,2% зиёдтар мебошад. аммо феълан нархи 1 кило гӯшти гов дар бозорҳо аз 52 то 55 сомонӣ аст ки ба гуфтаи сокинон ба ҷайби онҳо мувофиқ нест. ҳамчунин истеҳсоли тухм дар соли 2020 35% афзудааст, вале нархи як қутии он агар дар аввали соли гузашта аз 22 то 24 сомониро ташкил мекард, ҳоло бошад 35-36 сомонӣ аст.
گروه داعش و یا به نام دولت اسلامی مسئولیت دو بمبگذاری مرگبار در بازار مرکزی شهر بغداد را بر دوش گرفت که در نتیجه آن 32 نفر کشته شدند. در حمله روز 21 январ در بازار میدانی طیران بغداد 110 نفر دیگر مجروح شدند. داعش در کانال خبرگزاریش با نام اعماق در تلگرام گفت که دو بمبگذاری مرگ طلبش خود را در بازار ترک کردند. حمله ها در زمان صورت گرفت که مردم زیادی برای خرید به بازار آمده بودند. وزارت امور داخلی عراق گفت بمبگذاری اول خود را بیمار وانمود کرده مردم را به سوی خود کشیده و سپس بمبی با خود داشتهاش را ترک کرده است. بعد این ترکیش وقتی ازدیام مردم برای کمک به مجروحان شتافتند بمبگذاری دوم خود را ترک کرده است. طبیبان میگویند که ممکن است تعداد قربانیان بیشتر شود. معاون وزیر کارهای داخلی روسیه میگوید که این کشور با کمبود جدی نیروی کاری روبرو است. الکساندر گاراوی ضمن جلسه وسیع گفته است وزارت کارهای داخلی در یک جایگی با مقامات مسکو برای جلب شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در کار ساختمان‌ها تلاش دارند. وزارت کارهای داخلی عهدهدار شده است که روند مهاجرت مهنتی را زیر نظارت بگیرد. چند روز پیش ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با حکومت این کشورش دستور داد که تا 1 مارس مسئله آسان‌تر کردن جلب مهاجران به ساختمان‌ها را مطرح نمایند. دو کارمند میلیسیا در ساختکاری حجت‌ها گمانبر می‌شوند. وزارت کارهای داخلی میگوید ظریف جان نعمت‌اللهیفی 45 ساله و عبادالله توجیبویفی 60 ساله که هر دو ساکن ولایت خطلون میباشند بازداشت شدند. به قول منبع متهمان با استفاده از دستگاه چوبکنی رنگ، اسکنر و تکنیک‌های کامپیوتری به ساختکاری حجت‌های رانندگی مشغول بودند. از جمله گفته می‌شود آنها پلیس سوخورتای حتمی، معلوماتنامه معاینه طبی، سند از تشخیص گذشتن واسطه نقلیات از سیستم گازی، کارت‌های تشخیص دیاگنوستیکی و دیگر حجت‌ها را ساختکاری نموده به راننده‌ها به مبلغ معین پیشنهاد می‌کردند. وزارت می‌گوید از داشتن بازداشت شده‌ها در 7 حالت تصدیق شد و نسبتشان پرونده جنایتی آغاز گردیده است. نظر گمانبران به این اتهام معلوم نیست. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که تنها در یک هفته اخیر در دوشنبه 4 حالت ثبت شده است که مادران سراسیمه از منزل بیرون شده و کودکان در داخل خانه تنها و بند ماندند. از جمله اخیراً یک ساکن خیابان رودکی به قسم نوبتداری کمیته زنگ زده گفته است که در منزل استقامتیش بسته و دو کودک نابالغش در خانه تنها ماندند. دسته مخصوصی زودعمل نجات با استفاده از نردبان و دیگر تجهیزات از تریزه وارد خانه شده و در را از درون باز کردند و کودکان را به مادرشون سپاریدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده خاطررسان میکند که ساکنان باید هنگام بیرون رفتن از خانه سراسیمه نشوند و باید اول ببینند که کلید با آنهاست یا در داخل خانه مانده است. و بینندگان عزیز، حالا برایتان درباره قربی اسعار خارجی معلومات میدیم. بانک ملی نرخ $1 را امروز 11 سوم و 30 درهم و 1 یورو را 13 سوم و 74 درهم تعیین کرده است. امروز 22 январ 1000 روبل روسی 153 سوم و 70 درهم نرخ‌گذاری شده است که نسبت روز گذشته 40 درهم کمتر می باشد. خب این چند خبر تازه بود که من خواستم در این ساعت برای شما بگویم و خبرهای بیشتر از این رو در دست داریم که چون همیشه در برنامه خبری تقدیم شما خواهیم کرد در پخش زنده در همین جا. ما را تماشا کنید. سپاس که با ما هستید. روزی با برار در پیش داشته باشید و بار دیگر روزی جمعه سعید مبارکتون عزیزان.